Kubor nakaslem jong unongsan hima. Mendagasni kaba daduk mandi ansya ya ki kali kamai kata kamu tangki lokal taxi bar ki auto rickshaw ya ki bus kimpat sya ya ki ban kamai asya tang khatsan persen tang ki badai hapo shalom ki badai sya rural area asya khat life persen haki rural area baro ki bahap hapo ka is ka sales bat ki we de ki jaka kadai kat kum gajing life persen asya kat kum gajing pet gajing bet jongki deputy commissioner tangba kide pada ban display ya ka vaksin certificate bagila vaksin ni ki pat vaksin diet jong covid status benda gasni ki case thamai gilong reus pa ar ki new recoveries gilong lais pa san besau ki belaklat no benda gasni gilong nyongun ka total confirmed case gilong sau nyo sau franot total active cases gilong sau reus san ki belakoi gilong sau fu 8,000 not iwei ki balaklat no adu benta baro ka total kalong fras pa khat sau na adu u arsodri gujun arfo we ngulung ni lockdown kumut momsya tat yanu nur ban mi sabar henry gladon tang ka restriction gidon berka containment gidon henry ban ong ka lockdown hi ngim ong ka lockdown kumut completely bang lockdown umsya su yanu nuru lada ki kali banabar ni ke bahapo ru lede kidukan ke bah sor na jabar soru bang lockdown umsya apli ane menta ko mo fiu la bon bhala apli bon baki kali ru la yak te kade kam dei ka lockdown hande kade tang restriction and containment babaro sikata hidi deru menin gasni ya kini ki ration kits mo kini ki terbang dapat poi tang hapo ki home isolation tigamut nadu lasai gasni asapan poi ru hagi tu ki basa hagi corona care center tigla barra sya lagi jong ki yeng zaman set berwara ban ba ru lasa ban pli habaro ki jaka hanung gedong tang ba ki numla ban song hapo dukan sya kila ban thiet nang tu ban barra di bat sabar le ni sya gedong jaka tang ba kimla ban song sya hapo dukan sya ru ban pli ban एक तंग इकनी की टेक अवे ये के रेस्टोरेंट बट होटल्स बरो किला बन आई या का होम डिलीवरी एंड टेक अवे